Alléluia. Waka yenizu. Waka yeni enyamien isule. Nyo amumoni bale Jésus du maïnou. Manyamien I akunjuesa oni amutranda pa Jésus du maïnou. Si instranyamien vlinke yekula ijaso. Bakuma iti ndengabo nyamien de okankle ngle mungawe. Nyamien mpamfleo Afrika bestreo ati si o soutien denga nkan yi okun fue ingulo klemi afistranga ikpofo be wan be yo ilike na se otalo won sans délai ye ade yo oma ye ka usukumba ne kokun ifa ekantikin zole ableso onikon enwema etinge ye unsakpa oma kai banya me nyunu ma etinge unsakpa manyamia osike yebeli nyunu bokun klaka boye nyamia ma ojo enyamia ikunu ma etinge unsakpa yaleke Jésus suba estimasa panglemo angesaba kompensanga osuba Jésus suba osuba kaulenu obakemi vanessa osuba Jésus suba ma etinge Jésus ane iba no etemo oseka ewamano na eseme vamubeka osuba
Alléluia. Yeka usukumbande kwa kun yesra nyamie. Anagama ngoglo nyamia elo wase. Wa fienu enia Yesu. Wa fienu we kpekpe ya. Isonti elo wase. Anel mama ba. E nyamanga ba ebe watino e fabi elo san. Ike kra ba be ayi swanga noa mo kambo nyamia. Jésus de manu ya Israel. Amen. Ma iguasi Jésus de Maïnou. Ka iguasi kwa kun Yesu tie ndenga oye. Mo ye Jésus selike besan blu benba be mu asama. Ya ben granga be wala beli. O seye ya o mostran fi bosan mvle vie nou fwenga kumba kie. Ye wala linya mie iaseo. Ndenga oti kuku efwe blunga bo Jésus kambende yo Jésus sake be blumbe ngba be un asama yo setie ma srakon yo selisin wasi nyamie un yo ande ko sanga oti ye eli le makyo afienu nyamie wasi ma ye nyamie wa ema ye isoti srakon yenga bo nyamie o elimani yo le makyo afienu bo a o nyungla mu a to akun kokun asinya meso unye ala nya meso iyase oni delebo odeliwo oni sasalebo osasaliwo yo ali nyamie wasima unye vie o ma isoti ma ela nya menyase esi o nyamie unye oni sakabo oyebe ofa mayinti ma ela nya menyase to okruna ola onya menyase atoli pacha nyami oili ojojo ele motwe afienu asira li nyami ka nyami osasa le motwe nu kwa kunyami osasa le osakpa kwa ku anda a onyuru overaka asinya meso unye oni delebo odelio oni osubo oni ani unzue nto senga nyami okata osu lotobe benu akpobe pele benu nyami oni obe onu nyami oni obe trani isoti a onyuru nglamu si onyami unye la nyami so nyase Srabia suzuke ande oba nyamie iswanu sengaka ese esra ya ome iswo ali esra mama asu pakun abobo atule aja wa ba nyamie iswanu la nyamie so nyase si nyamie so unye ye danga bo nyamie oyo fa ma ye danga nyamie ofa ma la nyamie so nyase ma si nyamie so unye nyamie so ntikpa o ma elike di o ma elike ula. Oh, nyamia. Oh, nyamia mo, nyamia kloa. Yola sufi malike gabo ayo amae, ive fisule. Waba ku etia le blendo klasu. Ma sena nyolie, ma kanvle nyolie. Ma maman la nyolie, ma ajayi la nyolie, Jésus du manu mo iso. Amen. Alléluia. Nyamien vle nyo amulike kun Jésus du mainu. Ma nyamien isakpa on yam tra kun. Yo, ande otimone ya ba nyamien iswa inu. Kenga anma simone e baba pasteur Saint Claire fa kan klisa. Be kolanga ma so ma fe am blam si. Ba kun ma me umie dole. Kan se ke David Wen danga odi nyamie iswanu oti pake odi doya gwasu o ma sai ba nyamie nyuru ma edi akrunjwe afi yo fleli yo o ma ke abanga boti wa fe tro la fi supake ke afe wa ba afite afe stro so oto dan pa Jésus do mainu yo ma donga sudi aja supakun ani manga ba wa bokunle aya ni ma so nike atonu abo mo ya famei abo surale ma ja so na ya yi kulo le so imro.
Yebo na mama nyamie nyamie like. Ebo na nyamie ya ye nyamie botipa. Nyamie bol kefi olme ici. Yeyi nyamie ya ye. Yeyi nyamie ya ye. Yeyi nyamie ya ye. Ma kanvle o nyamie ye. Ma ajele o nyamie ye. Jésus. Yo, you tie denga o yeku. Iwa mama anangama mama nyamie ibobo iswa inu ameme nyamie sulo kan oyi ikulale ingulolo ameme isa dadabo oyobenti malike klaga bobe do mie be mama anangama mama anangama ma blenga nu iwato jue e nyamie nyaye e kan vu nyamie e siable e fayi e nyamie nyaye. Hallelujah. Okay, fire. Waju enyamie mama le. Waju enyamie mama le. Waju enyamie mama le. Waju enyamie mama le. Ananga mafari jembe swali farao. Ananga mafari jembe swali farao. Farao ti famie. Inglele otikan. Ananga mafei mamo onibesu kwa okana. Ananga mafei mamo onibesu kwa okana. Farao enunga etu ebora o nyamie wasemo. Oselimio sanga seka primaso elimbe anyeyo. Farao enunga etu ebora o nyamie wasemo. Oselimio sanga seka primaso elimbe anyeyo. Seba jungwa lo bobo miele ni Yesu besu. Sabelu kumanu elimbe anyeyi. Ananga makwaji jevienu imalie masinu o beja unkasalwama. Ananga makwaji jevienu imalie masinu o beja unkasalwama. Farao nayo nakanyamie ya o farao na fa unfasunzi yo farao. Farao onyi kekreti o mama seliele jevie. Farao yo onyi kekreti o mama seliele jevie. Farao onyi kekreti o mama seliele jevie. Farao yo onyi kekreti o mama seliele jevie. Farao onyi kekreti o mama seliele jevie. Sabeka o se afamaso. Agwalengwa esa. Sabeka o se afamaso. Agwalengwa eke. Farao ni mambesa. Oma etie. Akruye fweda nyami akruye fweda elawa felele. Akruye fweda omolele. Kote mango kwanu ao omolele. Saidi alaje ofinyamia o omolele. Akruye fweda nyami akruye fweda omole le. Akruye fweda omolele. Wana sami wow sebo kroba na sami wo. Aunque mañana como jiwa mina wa na sami wo. Na sami wo. Desi na sami wo. Aunque mañana como
kinyamia derrière samedi pare. Yo samedi o, ganya kinyamia derrière samedi pare. Samedi o, ganya kinyamia derrière samedi pare. Yo samedi o, ganya kinyamia derrière samedi pare. Kanta bebo mio mere bibilele, ganya kinyamia derrière samedi pare. Yo samedi o, ganya kinyamia derrière samedi pare.
Gloire à Jésus. Au faible. Et bon, et ça, il y a un bénou. Yo, le plan va pas bien soli. Et am bon balai Jésus de maïno. Oma Israël am pas que am guasi. Bloc on a du bo ini amu yawasi eu. Iwa fa ufle ku. Oma manyami oni amu tran. Ma guasi. Oma donga waju ke iti ele mo tuenu. Jasi mu sorti. Ini ama ema mi bonyami okpelike andeye osienu ye. Ofa jasi somu ofa mai. Ifle ema mi ke ba ko yebonda ifa kan vu nyamie e nyamie iyaye. Ma iso ema mi nu. Alléluia. Nyamie iklofo ekpamu nyamuli kengle mu Christ Jésus dubai nous. Oti mi aklunjwe. Kende monenye ku nyamie yi envoie sile ni baklo le nous. Okan ye bonu eku ya benyu ina ile ase. Manyamie iklunsa nywe ya fiengle mu Christ Jésus dumanu. Ya bekla kusubo. Aoli kavie. Bosange anjanga esue ania e nyamanu mangaboti sura lebo wanjanga nu oye olie likakla ngaba ole fan emi Jésus dumanu yo ndemone boti jesra iche bansien jasinga be we sanumu ye maye akundan trawa na Yesusa somu besuli kawre ndelie sa ufle numale sange jasinga ebo be wale mo kwe ngabe sinye menu e wa flanu ma Yesu.
École de dimanche à Passoa, iwa manya mien vle isu oti. Ke be fetri nga boy, ke be kokle bakanga melikelele, ka fwe nwam ya be di. Ken son be di fwe ngoba boti je stra chemba bruni nyon asonua. Ke be se ke ndo swa nu do nyon su. Ye be ya be di be chen dans sonyon. Ye I mone nga bo suisu, boti je stra chemba bruni san. Be akpaswa bruni nyosu nga boni fata ke be fite be fa be kusube kle isonti manya mienvle e kwa esiesie una etran ble danso ibo e baba me akpaswa nga bo son rek masi be tinge fwe baba kwajo be na ikusuwa ma esimu besu oti ke be fitele ble nga bo son camp national ble son Kebe se ke je sra ichemba a blasan, bo fagyu utu ichemba nsan, ye bejabe an yasonyon. Souklu danga bo oswan lycée scientifique bo yam soklo lo, ye baba mbeko, ye beko ja, bekle belike. Ici na esikun, kusua kwa tremble so ibo, oni fata ke atani sika koto kum. Katani koto kumblu soy, ola ure, oni flua vie mumbo akla nyei, boke be klelike a un savie meure fruason yon la oren kwa o kuto kumbrusonu isonti tikemu beole ma esimu be miabe na beto ye be kangwa suekun ke ai makisie ke be sekendo swanu do nso bele like klewa ble asonua yende tinga bo be gransu bo be wajiji nu be kle e baba mu yele wafanga bo Bible nu ya swamu be sula file mfati ye ngulele ngabo ebe fatinge mvle alleluia ye emami be akpaswa nkusu isu kwengbe iwama nyamye mvle isuti ye idalika ko emami mu belika kebe kusu bele bekan ye be yale blessoy kebe seke sranga bo onwe ichemba bluni nglan lele bo fa ju ichemba ablan ni mo kwe yam so klolo ye beja anja sonyo isina kusu akla tran ya sonu vie oni fatake emoku atani sika koto kunblu katani koto kunblu soy olotokpa oni olike dile onumanu isontima emamimu emiayi na anja danso ekla etren ibo afin like klele dan onu amen. Ye jepse makusu akpaswa iwa manya mienvle isu oti ye idan oko talwa flemu belika kabe kusu belebe an ya danvie yan ya songa bo be ya afwenye oti utu sra ichemba na lele bo faju iri kemba mo kwe genwa ye be ko ye be yan ya sonyo katran ya so ibo ni fata katani kotokun nu katani kotokun nu ola ore ni olotokpa onumanu isonti besiesie ke koyona blesso wa yeme na kole wa yema sukusuku besiesie convoi kun boti Abidjan akpaswa nyonsu ilie ngalie oko akpaswa ngabe flebe jardin de den belika ke manya mienvle isuti sieni nie ngabo be ajali ngabe jali sranga bo soin mai anze juin inu ya elio mariage nyon Biasiesie ke be kula somu oni fata ke be di gale songa be gali I anniversaire ke be se ke jesra ichemba bruni san ke ndo swanu do nsansu be ya asonua ye be di chensonyo ye sieni niekun bo amu gali bo amu kaki sran mo oni fata ke amtani sika kodo kunyo pona blanc koyona ba fasiesie kenso na wakura wa ikpanti yes yesele kungba sonu ndeti ngabo be gransu bo ebe wa kle e baba ni e mami ngabo e ba wa janu belike yele sawa fa viemu bo be o awro menu ke ko jai same soni isonti esini eni somu mabe miabe be tremble sombo koyona be kle belike sak pakpa somesu ye ikungbai be klang abo be asiesie ke be tremble so ibo be du maklele ole isonti ske asonu vie be siesie tabli kun o ngwalo ka grale o ye mekpa bobo
ma egulo na ekle duma ngalie oko e makanga mubelika yele suklunga boba meoli bodonga su e klase be o mi dole blenu ko yona bakanga somu be anwura magwansu ko yona bakanga somu be atrama janvu etevie na ima wakaki nde ama uromu akpaswaga boswa kango wai iwa ma sieni ni mesuti kebe asiesie black pakunwa bo bleso asonuwa bekle basomu belike bekle be blessi wa gwetole iwa faviemu pokun be satili ke viemu anze kusu strimanga bo beji san pakpasomu be fakle emamu isonti kebe seke sranga wechemba je sra chemba ablasan lele nga bo faju sranga nu chemba bluning gron e classe bleso nwa bwebo ma esini enimu e mabakanga me atina be trembleso ibo ye like klefue dandanga bo ebe o suklunga bo so insak esi anza ni soviemu beba ebe wakle ba so merikyo sikanga bo ni fata ke tani bakunti otisika kodokun ablenu duma klewai otesuunsu e paso efrua ma se trafue iguma diurelo akpaswa nga kusu boke sato esu se yanu o ifenu o benia elikai boyele social nga bo wasonu ankusu be wa manya mienvle isuti keke uruli jesranu ko fe ile krikri bo gunde mone boti kemba nsien kale tanile numale isonti oklate kanwo sanu fanani anu sa uma savie ure kebe se ka sonu wa vie ma egralo esini eni vie me ongwale be yisan sonu bekle kokun sa kasien wa fanga bo akotani kale so na ekokla ko suguma son su ko ni fatansai ma ekla emia yi na etran jagale pa sonu sien yasinga bewe sanu mu be atabonie manya mi ikla le ni avwesile iwa wesan botinge stran okle stran tion ekpai osien vlenga kefi wa mo efite stran vie baelie ni tro manya mi avwesile nu tro son sike Jésus du manu amen. Alléluia. Si on y a mon glamour, y a mon liqué, et bien Jésus dans ma ino. Moi, y a mis en voici les, il soura les ni moi et au tram, nous comme moi, moussou Jésus dans ma ino. Car ma sens, si on est à Tignamiende, on est sauf les sous souai, et qu'on est que, et fandenga et si, qu'on est ignon. Y a mis offleri, et n'y a magnon, et à fien. Et là, y a mis aussi, à fi pas de son ou à ou y a mis sans caca, Bobby on y a mis du main et sous. Donc à suivre eni anyo boye nyamie flelibe be olike iswale be di afwe nna anglo nga senure boli wa kasieke be fitele blé wa ju nyamie envoie le no e oli e ko suka ukalibe be fiteli clama kay juli wa e la lia moase ye eseli ke nyamie envoie le be bon be atino se be jua be afa be nei be na eliansu bela amwase eko nglamoi eni makpa baba beoa bekundeke bekande beklenya mienvlei na bela be ase isonti mfle e baba pasteur ngesa Xavier oni e mama pasteur Kwame Felicia bewa kande bela nyamienvlei ase mai sobeno. Pasteur Gra Daniel Botti, surintendant des districts au niveau de son frère Baba, pasteur Toto Emile, à son nom Pembemou, Sieni Niemu, Anian Christifouemou, Nglemoué Kundeke Amunike, famille Saint Jésus-Christ, Idumaïnou, Nglemoué Sangatiema, Efa, Igolemo, Egi Amunua, Pembemouan. Kefie yatin ko moi yema be bonamwini sangabe la fia krosu
ekikristu ekundeke ela nyamie yase eunke afwe nanga nu nyamie wa akimai nyamie swani ebo like swan lenu nyamie timi oni sura lenu etoni inyon so ekundeke la iba pasteur Kra Daniel bo ko bali like swan le son o menu atin oni bo swan fa iba pasteur Toto Emile e fa nyamie e fa la biase oni klokla ngabe elimanie manyamie bobo o rabesu ingo susu elo asofima asonu kpengbemu oni asonu mamu e unkeli ke pa ngoni sanfata amu famanie amu fasoni ebo sikanu tanio vieme bobe fablebe sreli nyamie e kundeke e fa nyamie e fa lamu asi inga mu eli manyamie bobo o fe unsu ya fa mamu Jésus Christ iduma inu elo asufima afet mlasi blamesu e unke ba vie saki be duvi mu semblant betolielo jepse makusma elo afia besu duomu aviemu duvimu sasuma suma kwa be fa son ebo blessonu e kundeke e fa nyamie e fa la moisi benga ni be son lekeli ka ulen be la moisi vie Afrique en power li be nyani vie isonti manyamie oramusu ici ne akotranse kundeke ila by pasteur Kona Kwame Joseph on ba Saint-Clair et on kebeliema be falie fu anfaoli itiema e olike son lenyo Benoît ande c'est quand abe olon manyamie orabesu ila base ku sieni niemu ania Christifuemu ngamu elimani ye c'est one et bobo san kumbe duma et sujauma wa sange ngai kan manyamie oramusu anma sin ke ma toliamu amwa kamasin amuoli e unkam fasika façon ne boso sanke ekpen mo amu e silon e unka kunje so oyili dantralisu manyamie oramusu Jésus Christ dumanu amen. Alléluia. Yo makan voulait awe nyamielie titi Jésus de maïnou. O ma blend doasu. Yesu agabo yo su boy su plan. Yo ngabo ya ibe maisi Yesu pa kun ebo ipole. Inwakle amo andemone boti zuwe srain ikemba nsien afwe akpinyo ablaoni noi lemo kwengo fei zuwe srain ikemba blasansu lelebo faju zuwe srain ikemba nsien sui sran yana ablanani ngulan ye batandai asonu nuo esunzulei yeleke ndata fwe mube ju sra akpiko yano ablasan sra yana ablanani ngulanga bata ndai besikai inwati kotoko akpi ablasani nsien yana bruni nso esunzulei yeleke sika muai inwa ju kotoko akpi ablenuni mokwe yana sikanga enyeni le motwenga noi otikotoko akpi mokwe yanso ablaoni kon
Sikanga enyeni le mofiango sini le noi oyoli kotokon akpi nso yansien abla okweni kon. Sikanga wali su le mofianga noi oti kotokon akpi kon ablana. Ekme amura ekunke ndonga amumboi en pravasi Orange Money, Move Money, MTN Money. Oui, anza sonu baba i banki dia boswa Eco Banking ino asakusu be klanga be wa be fa be ula sion asonu so aklale akundanu ye be krafa ndatale fluwai so aklale sikasu nya fo mu be sano be jumandi ulelo anze kusu asonu swai ya nuanu le mone kenkula manyamiera muso mone kenfle. Alléluia. Yo ela nyamenyase nke ngabo yeyilibe be kpole ngabo be bolile oma isoti blan do classe ma yenkme sa so su ke yesu plan nyamie iswa oma kay ma igran tabli ke ko jira lo tabli sile ma enweni mangabo be disuju man nangabo yesu zuke ifai manyamie ifa manyamie lona kabebo ikpole ke ngasa nyamie wanya kavulenti ma kavule oye nyamie le jésus de manu ma iso amen. Yo yesu suwe ku oni asenda yeleke emamilie kra nglan odet iwen ola nyame nyase osi nyame onye yeleke autorité kpache yeleke ivinu nke viasi lo ngba oya senga nyame oyilima oyeli jujwe soti ola nyame nyase iwo su kuma ola nyame nyase ku yeleke ini imami kusma autorité kpache vie oma ocheli kpa senga strele nu kpa ku nyame osili envoyer koku donga su bla ongwanu oti jujwe fwe soti ola nyame nyase osi nyame onye onisati sika kurukun nu enyama kadio kusuma wala nyame nyase ku osi nyame onye yeleke inyama bla nyame okmulisuma bepe singa bobe di onye ni soti iwe ola nyame nyase osi nyame onye onisati sika kurukun nyo esilie kwa imoris kusuma wa ola nyame nyase osi nyame onye yeleke nyame okmulisu ke iwa nyomu mekulanya bepe se sovie isoti iwe ola nyame nyase osi nyame onye onisati sika kurukunu ekun esile lanji iwe ola nyame nyase osi nyame onye oye nyame moyeleke nyame otikpa nyame okmuli supakun jumansulo kenga ise bate isasu isoti osi nyame onye ola nyame nyase onisati sika kurukun ablaun makanvlen oni asinai oye nyame le jésus de manuma iso amen. Yo kay nyamam be fafi yo lesa nyame dan seke masranku ilike ngabo obuya kuna kese ofama nyame otikpa ma ofable nyame na ma oyukrugbosu na ma oye mielesu kay faz Egypte la nyame dan seke iwe kakle Israel fam beke mameli ke rabeman like kola ngabo be man na be me ikunu fuesu amusonu o mai bon klike ka e banyamie like malen ma e me kunu fuesu o mai soti ngabo asuzu ke afa manyamie afa kokun aja su kokun ala nyamie yase ngamo wa asanu bo ade asuzu ka vasi nyamie onye afa la nyamie yase fatra nu kokun jinale yo la nyamie yase ni ngabo asfa ble nyamie ngabo ombambe suzuki abifablo yao ye minyamie pli rasu makanvle nyolie Jésus de manu moiso amen oma gbogbo ngabo eni ma blabele nu le igwa ikele mo bok ngabo ti vitre bo eni ma bien bedisi le ti blusu be gwa wlenyo ma isusu manya mierite na ma eme krungboso
Oh,
nyamie otisu ke esuo. Omble satini ke on ilibe mu ye ifa eklio ye. Nyamie sobenu na fa yoduma idan fa dio jumai isu na makan vle kalie titi Jésus-Christ de maino. Amen. Omble mfengra sanu kenyamie maula kpembe su na kondem vakanisai osura le nyomoa eni obole boye otosransu oi bai fato besunglem ye Jésus de Marieno mabe ura guase ye makan vlen kaolie Jésus de Marieno. Amen. Alléluia. Nyamien vle et amolike Jésus de Maïnou. Mon nyamien yamwe sa on y est tran. Ibo on y a ingwansu on y fatake et memei eku. Il sorti c'est wa kundan.
que contre ça. Nyamie clay mamale que contre. Nana nyamie clay mamale que contre ça. Oui nyamie oh 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 oh. Esi nyamie oh 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 oh. Ye nyamie oh 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 oh. Nana nyamie oh 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 oh. Nyamie clay mamale que contre. Lolo nyamie clay mamale que contre ça. Timi fa nyamie clay mamale o que contre. Oh ya nyamie clay mamale que contre ça. Oui nyamie mo ao ah eh. Nana nyamie mo ao ao. Akluye fa mo ai ao. Lolo nyamie mo ao ao. Et soit la nyamia c'est ça sécurité sans soulier. Nyamia mo. Et sans sou. Nyamia c'est dans pata. Nyamia. Et si nyamia. Nyamia. Hata me ogbano nyamia. Hata me dala je nyamia. Ogbano fiwa o miwa e. Se dala jo fiwa o miwa e. Esi nyamie, nana nyamie, esi nyamie, ote me jala de nyamie, ote me ukwano nyamie, ani mama na pata nyamie, anya se na pata o nyamie. Alléluia. Nyamie oni mamale fata. Nyamie ikpajale nyamie dese ke ofakete unke kondrosa. Ke imama nyamie bo o ya fien ikrunti jowa. Jésus boti ulingbi awa seke itiema abalingle munion. Yemeja soli 4h, 5h itiema o afan iboti ulingbi. Nyamie wangati ulengbi tema ya yawa. Nyamie wangati ulengbi tema ya yawa. Nyamie wangati ulengbi tema
Nyamye wangati ulengbi tema ya ya wa. 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 Hoti nyamyewa, hole mausuo. Hoti nyamyewa gale mausuo. Yodeliwa, uyakunda. Jésus, hoti nyamyewa, hole praleo. Hoti nyamyewa gale mausuo. Ole ma gwalia yefa kan vule mi yo anagamai. Ole ma bobo ole ma gwalia yefa mama le mi yo anagama. Jésus ye oti ule bisakpa o ya fie ibo deli ye o. Ole ma bobo le ma gwalie efa ye ile me yo anagama. Ole ma bobo le ma gwalie efa mama le me yo anagama. Jésus ye oti ule gbi o we afien itie mayowa ibo kloli ye o. C'est Jésus qui est au Tiuling Bisakpa. Oh, oui, afien, même. Maman nyamie. So nyamie on y son fata dan. Oti Soudan. Oti Soudan.
Jésus. Yeah. Alléluia. Ma ejana ma ikanga miende isina yasu ya isu. Mathieu d'être blue onikun ima ablaon oningloin I avielie e ikanga ejana avielie okuin d'être blue nisien ima ablaon onina. Nyame den seke. Enfin ima ablaon ngolangoni. Enfin am minzuensu afin nti sran wete yemi anwen oti flolo. Amura gwa ase. Mathieu d'être blue oni sien et kengeima ablaon oni na. Nyaminde ose ke oyoli soy oseli son ofan beke sranga iwa osunsui ma oklen iu mami. Oswe iwakai na osunsu. Amen. Ma igwa senyaminde ya unjwe ino. Si ali nyamonglamu nyamulike Jésus de mano. Ma nyamie ya unvwa silei nyamie imoae nyamie ikpailei otran robo kungu mesu Jésus Christ de Marie non. Jouer anglo ngamo ya ulu nuyei moi anglo pa ofama. Moi anglo ofama. Moi joju anglo ofama. Ye mangoni ofatai Israël nyamie ofa cha onglamu Jésus de Marie non. Nous manyamie timi obubuso keli ma Jésus de Marie non. Nglamo kana ya sunyamie dan sui esu savie mesua.
Kanja zoli kikli fali eni ama nyonga ma beti nyamie isramu. Baba fite mfali be ngulali amo onkleli amo be alali nyamie vle yasi. Ngale ti asina yele anuma aurobo ngamo e atakali anuma nyamie ma e atakali aurobo kum. Yele ngai fle maria jire aurobo e ataka. Kai baya ya jan e ataka aurobo nyamie timi oniklale ino ina ore panye ore. Kwaku ambali ama trani anjaimbo. Aswani eni ai bebo oni nyamie Israel amusatirike oni tani oni sika ikla amu erin nyu amumo fa mi fa la monse monyamie oramusu ingamu yori ofeunsu ofa mamu jeje manu ponkemo ajanyi okla montema aba aswa eni ma me boy monyamie fe soli ke klan fa ra ro nu jeje ma ino se akla nyamie ma vie ma mie ukao se nyamie mati angronga we ikemba ablanu sien eni a ofla be uru ajano ke ble wa matan e ura unfonga eku ngali anuma siseli wa ke e anu senga edi mo blo fense ke social e ura unfonga ke ma e yona ma o ikpa na o enyinu so ikpa o enyinu se yis kana o enyinu e krak ben ngevie me baba e ukanga mo e la anso ofi afanga mo e ifa nya fanga bole ngamo o lo likali inu itin seli anuma sike ai masi mo le abaloy afa krate mo amblao na manianu ko ngula mo fanga keko ina engama yura afisui yakura faska ya fa ba ibenga bi na ngula no kuzuma yura yun fanga na wakura ikpanti akpaso ngamo asonbo nga kati kungume noi ngula klok fanga kema emie na ma eyo nyamie ijumanium ye otirike kinji dan se nyamie ma tin anglo ngamo enuye ke wa ko ibwenu along be klok nga be o akpaso me sui mino awatobe eyan ya okun eabu juma iwa kunda wa favie kembali mina flema amude afinso sie savie mbo miya se nyania ngemu na eabu juma ibo kengasa se nyamie ma tin isoble wa mata o ma ke blen jui mino to amu se nyamie ma tin e mamimu be yan ya dan waju affect masin se nyamie ma tin anglo ngamo onuye kefe ikemba blue oni nyel mfruanka nilimo emango mama présidente ya mfruanga Andrea se wakaliza du combien au combien du 19 merci maman anglo nga onuye ikemba blue ni ngla mo fa ju ikemba abla oni mo twen e mam ya fek masinga be Côte d'Ivoire moi noi be klok la be tija yam soklo an yanga mo be yoy otian yadan be soanike be ninge kpangba ba u ka be nyame djuma dilenu oyoma be nyame sulen owenyru kai wa sonu bonu ama esu nyame esi wa fanga mo e ma be so nyame djuma ibo e ma mi ngama amu afek masino yi ngale otikpa ami amui am ngama na uruma no ngra mu fanga an yanga ajuye sabana krema adumai anan ma afek masin titi adikona ko fai mania likenga be loy benwe ni ma nek mbanyo adikona ko swanike o ka nyame sule ino ka esu nyame sa jublen ma etue mbona e wori ka ofre sra bi wa so mbo na ma yade adi afo bru afo bla na be se kan yakole se jeunesse yo se flambo ona avie de afole toa mbo jeje de ma ino mami andele ngankele nkanga nyane ko bole nganyale ai masine nga bai nzura fonga kenyo mi ainako avec masi an yanga we ibie na kai ma me juro be fa akpaso me clean ma pobwe dey I komi maslo jeje inuma eno na fia musunsi kamuyo oma sika kama etana atran ya iboy oti sika kodokun blue kokun ba ma like kran nga we afawra komi ka sen besike sra akole pobwe dolo avec masi blanc yo kole itima esiesie una ma efa wafanga ako na ko nwa fa yambo boaboa hu kakota ni kodokun blue nigenga be kalemu kako eno awa hu fe buya kunda krama se nyamie si amwe wa e mami be ya e mami ngabe ni angon oni petit boake be ya uka e mami ngabe wa besu kwa kumbe falo to ka be 6h30 ni besu tu be umbo besu ko an yai ai masi nyamie ma ati mona ken e fra no ekum o mai kloklo mami mo oti amundeo
mai miei na mai wa fek masi ka chen jusa ka be boy du mai buke sa to be wa mo be bare bo bo de bla mo be bare ma miera mosu je mai no na mai ya ke mama president on ibiro me atino sanga mai klok e wan yai ka e komo e bai mai bla e famwai on in the fair if I bla if I re aso no manya me do mai onya nyiro hallelujah amoni nyamie si yanwe ka e aso no onya no nyamie yanwe si re no aso no nga we be mu awo moa hu nde ngo moa amaka nga be wu nga e nya no are na mo e ka e kwanya ko lo le be won e afa nga be wu nya no mo e aso no mo e sram be fe mo e be ba e nya sui mai wona e ko jinglurovi mami mu ngale watamu mami o kamu yo somu bo Jésus de mano amen elentwe le mo tue san ngamo e yoi i blen wa matan o ma esesire no se e akpaso kun i blanco du ko kun e fa de tue so e fa e tomber bo ya ye mami avec ma simbelien wa sen e makanga melien wa sen wato e gban frère on italamu o ma senya mi ma tin mone chengati anglunga ichemba abla ye edibe chenio isonti denchenga monti denche 100 mon bobo juillet ichemba bruni 100 mon faju juillet ichemba abla oti egban flamu oni taramu belie isoli kenga e soin o belika itima esisi eun esufiti so ai masin efranu eku baba ni mamimo se nglamu nyamie ma yatina ewe iso anu ai okun suma isra kun awe afie nkunda ke mfe infankle okun isin esu nyamie den isu nyamie sra awe afie odi nyamie juma oti sema pasteur ba we tisu ngo e ba wa yakpaso anga mo fiteli yoti ekpengbenion eti akpaso ablaun oni no isu e baba obali juma vie medire abijawa okun ande mone ken okun suke oba na oni ayo asonu e babai ole bla aja bla e babai odi juma gabiaji region no gabiaji district no paroisse ngamo otinge yele ganyi paroisse ese nyamie stran pasteur atumbre kuna sevire ke ojao nama eyoilike baba moni bale mamiera osu ye esielike nkuna ken fasanga si nyunu nkura ken kansanga come on pasteur strambe ason ma besa mion itienzu kan ntengre maya mai o debru yeli mrini yo gwa ngale no oma don asusa mfle mi amunyami kama pasteur strambe kura besa mion ason ko mebele besiso na bele yanzu kan amulia afinya mien vle nyamie mba strambe sa mien pasteur be frei blasre amie anse nkura ken baba nwa kamu frema munyami don azusu nta na kuma onoma wasa munyami oyima klama itianzu kan oma kako ina se stranvie sa miu trele avina e ka frere vietina ko kun savia uru e bongbe iti sa munyami enia bia Boris oni ila u oni enia bia Samuel wa fite jawo strangba sima atre pa strangba sia an frebe na sebe ke nsamia pasteur okun be kan be kremi se vara ke nwa uru trele okun zu ko como vai acabar miu ou com a suba mami ou kai Jésus de mano amen clate nga so enmi rumo ma fa sanga ibo ba fo na nyen fo re entre baba ni mami mungla mo etinya miende se ebu nyamiende nga mo yesu susu yakundai ande nga mo esu isui yele Jésus isusule Jésus isusoule iwo mayo na be klanga be ba e asono noi be yo Christ ison zonfwe na manyamie e anyru nyai o seisi nyamie e asono ino ajana ngama etuso ya susak pangbaso anmasi etirike ma ejiesa eninge me kula besu ma ekran e ma e baba eninge mo etiriso andele ngama eti yele kama esu Jésus isu yesa ewe esu Jésus isu on fara ke ejiji savie minu na ya unrengle muye sanyo ye e abuya kunda ikristo nga ebuya kunda e atu kabese ke esu Jésus isu etu ibo okun inyo su ye wa fase ye yo na ya su Jésus isu
nga ya buya kundai okun isi eni emi esura sai yole nyamende nga mai kanga ni o matie fruwa no ibwe o matie fruwa ina trebru ni kun inyosungo ina trebru onisien sefa Pierre klikli netre nyon ima blaoni nyon ofa jina ima blaoni sai ngama eunre mon jiji Jésus isusure ngama ekende wangla munyamiende no mo bla ke eunre yele ke se ewensu Jésus su afanga eunre iwure unre kunle ke ma ekunde Jésus ija osui ma ekunde Jésus ija osui Pierre ezukanga yamiende ngba anga entreasi Pierre klikli netre nyon ima blaon ima nyon ma blaoni nyon jina ablaoni sanga mboli suwa ikran aucun Jésus. Boye, Pierre, on dit on lalo inde. Jésus, il va bien soy. Nzoa fi, wa fi me ino wa fitema. Sebe ke inde tei, o jima mama be. Sebe boyi, wa fama, wa jime songro a mama sramo. O eli wa se kanfwe. Okro nyamie, o ti nyamie, ijuma di fwe. Sankanga Pierre ngama nkamboli suwa ikran, amu ison, ilo, inzoli elo. Oma, Jésus ija osui osoni. Iyo fakum yela nga Yesu kende wae. Se fa Pierre soy okleke e ba eti Jésus son enfouin. Nsoli nga ma evara ke otra e non na ma ya unke eti Jésus i son enfouin. I juma i di fouin. Ija osunu tiatia fouin. I kunya leke ma e osran. Bo enwai okan de pakpamon. Enwai okan de floromo sei kanga matuenga kanga ni ingo ansumisu afmia unenti wete mia unenti floro minzu enti wete minyoli ameti floro ansumisu na ule sanga kwa fesa si wenu mo di bobo unlalo kenga sai basoma se sra bobo di unlalo soi ingbatima na ule sanga Jesus di nga mo di bobo unlalo le nde sonti na ule otisu afi bobo ba yo creating ama efara ke ibo won kure ke sonzo yi onati ajale sonso na osonzo yi vieni o ma Jésus se esufa ajale krikri wai inu anun demoi otinde pakpa boti moye nde boti sra franga ulale nde Christophe inwai oti kulale ku ye nyamie fa meni ye nyamie fa di juma Christophe inwai ofa bojasi Christophe inwai ofa sre nyamie Christophe inwai ofa koko sran yale ofa rasran ifangam Christophe inwai ofa sisi sran oninia be afien ofa kande oma ofa kresran ati ofa eninge papa inwai oti ke tinyi nyamia isano kebo Jesus bo Yesu nyamia den se ke oti Jesus oti sran bo inu onu demu be ri pam oti sran oti flora ya unti wete ma ikusu bo Yesu boy sonzoi ma eya mwenyiwete ma enom de be flora ma eya kundai oike Jésus iliensa seti nyamie iwai nyaka yole oni fatama kaya nyaka yele nden na ngamo santi waka nyo itilike nyo ile nyaka yele waka yele Hallelujah waka yele yele stranga monti dwedwe kali kele mama sune de wa mesra so ti waka sanga tinya kaya ielia ya ievi be probe ni endonu inu anu dentika wo boresa isosrania ti se tinya kaya tiken Jesus ati anu ania bakakaja amia pa via ba dwati akomianti ni asu akaka la ati nyaka Jésus ti manyaka Jésus ti flolo ye waka sanga nayo nyaka ma mie fa waka wa we fa wala no Jésus ma ino sangue ma oji nyaka wa no Jésus ma ino que congrunye confiti inyon klaso mani kaure baba we ne nyoy osoma kumba no ye waka sravie wa Jésus kumati waka nyamie jimanga mae o esanu kai dile doju o jaso waka nyame denji o se kanyo
kanglemu mo likai osu fatiti de o jaso o nyamie srele o juble bi bo fa kongwa mwen o sre nyamie sre ngamoti waka waka moti akwe mo otima mve fueno menoi yo eninge ngale mo sange sre ngamwe otima waka wakai kabesi kai elike kon ande odi tchebansan onaima okbi nyamie ninge me ase Jésus a imangale sati Jésus son fouet bo fada ke aye nyamie ijum ati nyamie ijumai o fada ke aye nyamie amo ati waka waka bo anon den oti klama o masra fanga o masra fotwe o gwasra iyanwre isunzwe sanga yakunda ti sanga kakanda kle ko kunura gwasi fo sange na nyakanyaka nyakanyaka ngare sekpe aswa koni blabe afie na ore aja o nyakanyaka sapa afi osusema blati nyakanyaka ya swati nyakanyaka inyo na enuke nyakanyaka lonto fia lonjoma afi blangwe makami wase ya so kuma makroma o be o jolen kokro tike sisa mamye ukao nyame de wanyu Jesus no no denti hotel alisa jakonu arokonu likakula amole na ujole hotel ngole ya so ankande wetem crazy iji uragwase blank ma ujo wete krehun ihun ragwase awro jo floro sange awro ngabe pakpanu ujo len kokro le pakpale si ola si so na nyame wa wenene wa wete senior ye kenga wa wete simole o sakilike afi bay o ti abole comment Jésus ti wete c'est ajao c'est na jamao c'est ti bao c'est ti siao niao ma wete ikande wete amaniesu kamande suma kai ujokran mayemi ouka ma wakunda ningulere na ma akura software Jésus Christ de Malie non wa face afara ke unra iura nga ehun yele kama sonzon Jésus Jean d'être bruni na ima bruni nyon onima bruni insai iwa Jésus wa samla finsoin jumanga ndiri amudivier ya amuli entranie afin su comme ici nga wetiri ke kama Jésus elimu yosu ka créer son enfant meke c'est benati ija osunu na be li ke kama okrebe bedi juma kai bobo Jésus ofa dilisa ye osuka masu be juma nga be din otre bobo Jésus lié sangue na ka be kati Jésus bobo sangue beti Jésus i son enfant li ke nga Jésus eli be kwa be vie ya belie otre bo ili ambobo afi osuko ici ani akro fe pamo oye Jésus fait que nous son fait pas ngavara ka yoy manga mo fara ka sui son ngavara ka son yi masa e boyanse e soin e wi e kunde ye wa fanga Jésus fa na tili e wi yo say na wanga ren enyamie sulen okra tekia otekra yiteka otekra tekasien sange se unsa sombe ren e ko unsa sombe bon wa fanga nyamie kuneke e obe fa e woy oye popo ofa mai Jésus nga esui sa sui na se asonzo me ana e ma sonzo fwe akra se ka sui akra se ka ti sonzo fwe okwa sonzo me sonzo le ndeng na be no anu ndeng ben sonzo le oti nzwen oti nyolie oti aelie oti sa sonzo le ngamo yo ayovi se sre nyamie asre nyamie so kpesre nui akpesre no se obojasi abojasi so esra me dwedwe a esra me dwedwe se of all ikamenu okan mien dekle esra mo aka mien dekle esra mo se of esra mo afon esra so rabakanga mesui arabakanga mesu so raja mesui araja mesu so masra jumai o ma juma Jésus mai no ninguém sabe Jésus yo iso saliemo kenya mien den se ka esonzoi ajale nga mesu otivie mo mo mesu be di me yale nyamien den no masa esonzoi ke isa iwan se amu yeson mefwe be unke amunti mi sonzo fwe sakpa ya esinya mien onya kan vule amungwano miduma ino wa fa se e unre ekun wa fa ma e unre ekun
Yele kama eita nyamie I famille bien mo osieri. Jésus I famille bien mo kende. Sanglo il est d'être sans imabla on ikun. Aucun famille bien de ngamo nyamie sulo. Boye nyamie de se ke Jésus wania amu miamui na amu kla c'est amu klai amu ni mi tram famille bien sou kembo en wen klari boye mini mi si et tran I famille bien sou ça vienti. Sanga mo evora ke e unre Jésus ils sont zone ils sous soule ngamo evora ke susu inoi c'est sous Jésus suis. Merci Seigneur. C'est sous Jésus suis. Et à walier on va que nyamie iunlo trane. A walier ni ore. Ça son Jésus on a walier on wa nyamie sulo. Misi ma o mi walier wa mi se. 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 Sranga ma o se on ko sangale. Yele sanga na sia Jésus. Sanga sa suje asi Jésus. Na sa sonzo yi. Kana tija o su le ngama ti su nyamie ye wa to ifamie dire bianie. Lo ye wa walier wa. Sanga sa katia jare. Na aya nyamie ya ti su Jésus ya ti su na kpayane ni ka ofre. Ça c'est qu'à siei. Wa gwalen su gwa ma onyamie sulo. Askula trama nyamie famille bien I souvie. Ani akro fe kpamo. Nyamie de wonia famille bien dan. O nyamie sulo. Famille bien dan. O nyamie una. Famille bien dan. O nyamie kan vule na. Famille bien dan soy. Osuunde osumindemi. Nyamie kunde ke ni wa emie yi. Na ke sonzo lelele inwanzu ko misi ulo nko sesie tranre benga bela fisui ke blenju sami simbaba fabe ke ngantra loy na mutran lo vie Jésus kruti ufui Jésus kruti kpa sranga kruti ufui kenye mo e fiamaso kenye mo e keno Kenya mo fa crescent. Jésus clou foi inglonga mo fite iko ekun ye oye. Oksema ken kun bantra mi awuno. Osema ken kun bandi nya mi sulo fe. Se mo be nga mo e be kro mi. Se am la fi suin. Ken nga mo e tra mi si uno nya mi sulo yi. Am tran lo vie. Ati mo ai fo ere nga ati ren. Famille bia danga mi kuri asesi ama hoy. Ne li asiesualie. Asiesualie ti fonvo. Asiesualie ti kpukuwa. Sanga nyamie sulo lenga su mata su nde hoy. Kaba su Jésus su. Boye asonzo yi isonti nyamie kusuma wenyu. Se wakati mansi wa sime. Wagwa lenga mogwa hoy. Masan atran famille bia sosu. Ani be di famille. Adi gban frère. Adi talwa. Eni nugegun. Oye clair. Oyo mo. Ora ti famille clé. Ke su nyamie na yora fisu lo esuko. Ikranga e lo etia gwalenio. Sonzone nga eso no Jésus ye lo etia gwalenio. Na masra fi ofa kankangoa na manyamie sukole otofuen. Manyamie ouka na sonzo Jésus pa lele ma on gwan vie Jésus nou. Na yo asonu fwe boye osu Jésus sou lele peku afwebru inu atranse. Peku okamasu igwan ya vie le loy amuye okoso. Vie le bobo totu pache. Iyagwa liye okumba amuibu. Ivie liye nmasra mba osanu afimba wanuku osia ujo. Okun ifwe mba fei. Ngate fala ke auro kon ke osa inu fwe me kura be si Jésus nya ole. Amsa mo asia Jésus ke sran ko totu pache mo vie nbo kura ma ujo kuin. Vienu ya nwere ngosu ke nko srewabo ofara ka ofuma ke nwu srewabo ke nko wu amurika vienu sanga ke mo krama ujoy iwo sufa nga be ole se be ngba be koma asonu yi okun utre wa to viewen be wo asonu viewen be wo amurika ro viewen be wo asonu ka mo kulire se ma mu ami ikpan na se amufu amu be ga be na sia Jésus mu ya be ndele nkra amuri en
Sranga mo asu Jésus lele bae baptême oni nyamie be urasa odi nyamie juma oso nyamie juma ibo ko yagwa rien ka vienu ogu nyamie srawali ka vienu ohu akogu asia osuvie ibo li ka vie oni soim ofatama itie ma fara ka emie na aro muai okoko itenio ili ese savie join iun de kana e maya iun sa mesisi ra e maya afie Christ su la fleticon e akunanticon esu zulenticon se e boticon ke e baba soin e mami soin e ji soin e wa soin e wa ma soin e feye fa e wa sra wa boy sans fia kuna komali ka ofre e kraya nianticon e la vuska kana ti lo nyamie kpritsuka ingwan vie o krema yale nyamie nyosiri so sanga kestra su nyamie lele okwa ko wuri ka vie no ka fuma nyamie o tiesu iti ma emie ma e bojasi e nati Jésus ja osunu ma rome mu be kachi Jésus il que ça me joy et nous ça me c'est là o e papa mai ma mi ra rome su Jésus ma yino sangue il vient na ro fo mo be yo il vient samba papa nga to pache o te kura ojo o te un sa me ure i bobo boti Jésus ils sont enfouis o se samba ke nko amubo samba bo kaso o nu nyo samba bo wa enfamia ngonti ke amufu ko lika kekele pa kon kekele fa kon lika kon c'est Jésus mo ti kekele fa akra de ma o ye amunye ko de ho amun ko de ho fa ko osinu lo ma mi José le no Jésus de ma yi no o fada ma ke akọ wu amurika no so via o kan ti atoto pa ti na fe wo so na so vie mai trawa nwre trale se nya mie nwa ongwan vie to pa ti nu le o krema yale se nya mie sese li so o krema yale se ga konya mie su se ga na se ke kama su fenti nko amubo nko so mami nana me amunga be frai tankoli dibi oniegu bedi ale mblai nana me omie ama famio nana me omie afa onyele oni ye asie Jésus ni fan ason fo vie bole se jakplaka nana de mio ma mi de ongla mo Jésus ma yino ati aso no fo ajakra akra sa ke Jésus nana omie frère asi Jésus ni montien nou mie mete anu anu bete aja nou so Jésus nga esui se awon suire na ongwan vie nyame so lo na frère omie sa mla no frère no inwenyu stranga moyen oso mie okma frère fuemui nyamie isanzan o isu stranga fara kakma frère yele Jésus c'est tranle waurasi munde nyamie nyamie akra u bobo nyamie kra tiangwa nasra kunwa afi blavire kan afen kra no bare like dankwa mata akoko ye pofo mo yeso na ma aya chi nyamie yesu le akoya chi nyamie yesu mo akọ sausi lo iki jajale re no nyosukra di juma nyamie anvosire no asu sama osin lo nyamie anvosire no asu koma lo nyamie anvosire no aka Jésus ya tisu nyamie so ya anvosire no aka Jésus son le sou le au Jésus no Jésus de maïno vie gani ofatai yele ka ongwan vie Jésus no sanga sanga vie le na ka tiosin fasi Jésus ye ese na yasu Jésus isu sakri ngamo e one yasu Jésus isu yele ka ofala ka eni emi ekoko yale tien bankura Saifa Jean d'être ancien, il m'a abraçant en inan, il m'a abraçant en non. Quand et tout etra, il m'a abraçant ablenu ni non, fajre il m'a ablenu en in soy, nyamiende okandenga. Nyamiende ngama e kangan. Oyoma ni nyamie e kakisra moi, okun ekoko yale. Oyoma eti nyamie indeng. Oyoma esi nyamie ikrusa. Oyoma eni nyamie enati afi inu andenga mokai ese eti baure no kestra konseke ntoni si bangba me si bonde kestra konseke nton si okle kai sosran otran kwen me bo
Kek pengwe kande ole. Kebe kan krosunde vien bobe nas ona dima juma afavie. Sanga kebe siesie ndemoi mok pengwe me buya ndramo ole. Be kebe fande ngawe ijamo be kame koin osie sutie wafanga be siesie ndenga kendenga tosa wafanga be siesie be isa oise otie kokuche kwa ole kamo kande ngwe ntonsi oklekenyo onik mengbe mutrani oklekenyo onik mengbe mbe natiri oklekenyo onik mengbe mbe kokoli yale mengbe mbe ngulele ivie wuruli no mengbe mbe ngulele wasie omake isosra mfa ujole ma au join be un mengbe mbe ngulele isosra i ujole no srasoy baba meseke otoni si yo ebo etinya mie wai oni fara ke ekusuma eton si nyamie indei ida ibo iyo se atia son fona se atoma si onyamie sule hinka singa ma eton ai yele ke nyamie ndei ofara ke eni e mata eti ekanga kasu kanga ndei asu ton si wa we no se singa ton oti Jésus nous si ton le bon nyamie wa ma nyamie ngurere nyamie wa ma nyamie isile nyamie wa ma samebo iwure inwure nyamie oyi krusa inglo ofa creo kasu esoi asu ton se nyamie isule no afia ti nyamie den awu nyamie krusa nwure awu nyamie jejale nwure awu so mi kura be wure si ani nemo mai ton si sat asonu fona sa akroma nyamie den atomansi sa tomansi kusumai ahuma nyamie krusa nwure bai overa ko tonsi ici onini bebo overa ko tonsi krosu pengpem beja on overa ko tonsi kenga be soin ngurere ni akundale overa ko tonsi ne yakunda oti overa ko tonsi na yakunda su tike overa ko tonsi ne yakunda ikpaja overa ko tonsi na nyamia fe afa dijuma overa ko tonsi na nyamia de jia kunda ni wa we ni klein overa ko tonsi banga tomansi sa fite gwa suloi be unle ke tomansi banga tomansi ikura so frua senge akunda ni ngulele nga nyamia mai onyama vie wa tomansi fruwasu akrasi ningemu sanga kunda ngamo nyamie wa wefa masra indenu ni iwa wa nkrale no anyame sanga nyati krisifo sanga kama tomansi boyele nyamie nde imatale o chesire o ise o le akunda oni o sire ngama sibi nkrati crossrambelie ngabe soa sukurumbe numo tiateo sanga mo esrambe soin ilisu ya kasa kalen onyame ninge mewure hunle yinkadan mamie soin bo na ici ton frère mamie oka na ici ton frère mamie ra hunle so na ici ton frère katon si ahunle tinglengre katon si angojando ngakele itisa isutikile wa wenu lo sakmba songa makato simu ampaja sare babo ku ka transine ko waune arena tui katon sinya miende ioi nyame ma aune mpaja awa wenya faka okun aye noni wa wenu nyame fa isai oyi hallelujah se na yasu Jesus ma yo sama ekuru nyame srele nyame srele otiali ke mo senkuru inyo ma nyame srele o nyame isule no o Jesus isule no se ewa enati Jesus ja osunu mo ikusuma srele nyame ikusuma esre nyame bi nyame ngamo esre eninge mesu on nyame ngamo esre ifa ekunde nyame otingba kenyo Tuma bo nyamie kundelebo. Ici
ninge ngala fa be kura ofana naso ofama sakroma nyame srele ati Christophe ati ma nyame srefwe akura jasoma ma flema nyame ofanga isukpe otimi isukpe akura koma onyunu nyame juma yinu afie nya kura ni fanga srele no lo nyame ominde nviale li kanu lo ke onie oyanu okoko yale nyame olominde mi akunde que Jésus a son joint a suisu a meme a jiaye a sre nyame que Jésus savait afin fara ka nyame sre ofa Jésus il y est c'est quand Jésus son vraiment bali mais moi bien créé afin moi sre amien que Jean on va créer ils sont frères mais il savait ndenga bekani na suli kenzu kre sange mfitisu oti andete o oti mandete sange nanga fara ka bekani ole enseigne-nous à prier comme les gens de Dieu nanga fara ka bekani ole ils vont créer un lien israélien que Jean va créer son frère milier ça bon Jean bobo wenyo sanga su balai ida otrami oni fada makenji jang mabwa bobo isielei otranier c'est Jésus son enfant mon on va que c'est Jésus que o crébé nyamien israélien moi israélien rien va que be comme transfert au crébé alléluia moi Jésus il y a rien ça be ya qui Jésus bobole au moins créé que Jean qu'on a bien qu'on a sangama Jésus crédible sanga samu sunya mien den sui kay gwe nyunu no Jésus ko tingeli inyunu no e unke nyu Jésus se ke namu koko safisu sang anduma kunda nyamie ye ninge ngalemu ofa be kra fa ise on afana na sofa mamu ken abe komi transque Jésus o krebe jean nyamie srele c'est hier Jésus qui va créer au théma na ba kunda ngasanga oma ngabe kule oduma fa malibe sanga ngama Jésus on fa créer grei que Dieu nyuno o jinglo fa créer afi stranga mo yesoin i mo ngabe sel Jésus que o fa créer na ma beoi bo pa sema que créer que bo Jésus asre amien on bien Jean lié kuma Jean bo stranga bare i dantrami yes c'est bien sabe si Jean lo stranga baba me nja olokoba neyo nja olokoba ya oye oko atachire asu ko klasari ka ofre ikuma nja olokoba ya ole stranga be ko se ke me unde yi ibo banya ole yes tebe se ma ke nyo kreke afasre amiesa oko krebe sari ka ofre strange ke sunya mi la ninge viemu ke wa sonu nu ikura ke ya chile mro ke uni la ali ke ngale yeuni yo sabe ke be katika ainenga yele Jésus ni ils sont envoyés venir Jean et Nyamie sera runde mam ya uka ona ils sont envoyés par Jésus de mai non like kura ngabe sabe obenyu Jésus ils sont allés nous voilà que ewe nyunu ama nyamie Israël sawa akọ nyamie sule no kuro nyamie Israël nde na kuro nyamie Israël ka ai so nyamie kuro nyamie Israël afie o nyamie sule no o nyamie isule inu Christ foi voilà que ngwa nyamie Israël ngwa na ongwa nji nyamie timi ni kwale dan inglo nyamie Israël no nyamie ji nglo nyamie Israël no nyamie ji kanvule nglo nyamie Israël no nyamie timi osieyo
nyame Israel nyame timi otan nyame wa wanu sange onike otan down o jioi o fa atre ni sakekrekre mu oni timaku il faut ça wa yo akpe wontin akunde nyame akunde Jesus ese na ya su Jesus su sakasien na mo fa ka yo ye mai nati mafiti suikira mai nati nyame wa itimi no sanga be linda trebuli ma oni mo tue ablasan mo tue iwo Jesus nyami wa wen oni ik fanga osieli oma oli kan kla obojasin yo o ebenga mo afa o besu tupacha o besu bo wa ten krebe yale o ebe dwedwe Alléluia o ebe dwedwe sanga beli iwo nyami wa wen sieli Jesus ikulare sieli isonti oli kan mo kla obojasin okrestramu o esrambe o disrambe nene yesra mi ma afefa mu tupacha famu benga wa atansie be pakum benya beti kebo nyami wa ansiel nyami timi sieli yema kwa di so djumani se boy ti sonzo fu akusumai boy esunati Jesus ja osunu si kenya mi wa wen over ka siwo nyami timi over ka siwo nyami kulale over ka siwo baku sikenyo nyami kuna ke fa ofa fu wa wetetemo sanvi wa sonle na fu wa wetede asonzo ne aso Jesus sonzo ngale asonzo wa fanze ana fu wa wetede is it take right so sanvi wa asono maraka ma asaso sanengre mu nyami wa wo ka wa sono le ana sake wa wete fite wa iso de ye se tio kura de nyami fa ma o aise afatrele kusuma nyame fali kware mfamani o nyame nde nyame wa wansie sonzo famo o sieli Jesus bobo be oli kambe nu be boja nyame timi o shi kware ngro sawa sonui baba mami ani abiani abla sre nyame na nyame gina o si nyame uka na sawa avie mromroi kana wa jaso asie suai fu asie usuko cheko na sa jaso asie suai jaso Alléluia. Sana avie fwa asia osu ngame kaba nyamo krale kpanze Christian bi ale kpan la sable na fuen Jesus de bono na se nyamie fa ngwa asia suwai wa fe na kasa na vie nyamie fa ngwa boy tenkwa kula sema wa te kunke so de seko na mo eso cheche na mo eso na kasa boy onyamie sulenu onyamie srenu sra kuna ima dwedwe onyamie srenu de na mo eso afi Jesus ngama asui o isra me dwedwe o chesra me ngwa o fo ha tetemo o bubu bai timi ya wo ba ti sonzo fo en la nga fa dia wa mane Jesus ba che sra nye yes wasre yamie wa me ye wa dwedwe ni o abuke nyamie timi no ma ono ye kaba nyamie timi wa no ngwe djuma ye afadio dwedwe la timi ngwanu dwedwe la klare ngwanu dwedwe la fonga ngwanu Jesus nyame de wa oli kameno afinya mi wa nsie ni nyame klare nsie paku o esrambe ati sra ye fo Jesus de mai no nyame nsie le ka esrambe nyame nsie le ka ngwanu manu srambe nyanchi nyame nsie le ka ngwanu manu srambe ekpa ati sra ingwan pa yo fo sra iye yo fo sra ingwan siesie fo sra yati kle fo nyame feso klare iso timi of amaniwa manyame awensia na diso djuma asia soa na nyame de manfo ngwan no sanga nsansi asia usu nye wa fon yo nde kpare nga kenye kenya mi kan frande ati krisi fo gban frère talwa baba mami baba ni mami baba pengpen okebe we afi wa fon asia usu de timi nga me fama mo am fo amusu am tia ho ni nyangran be kurare nso ni ke fisu yo mamo wa jingrode kusuma nyame fa radio sano kai fiande wa afirika kokunde na ye
Sera com que macan esse imagem. E olé. Não wo nyamnya yo. Hallelujah. Se nyamnya un ke wa ngren o ikovi so yi bota. Kokunia bota. Hallelujah. Nkanda konkrewa. Se wa ngren wo sui. Ka botai. Nia nyamnya wa kreolike. Vienu ka botai. Osu yuma, osu mashema. Oyo se wa ngren ba mbiakru. Ke wa ngren ba mbiakru. Ma kuna ke nyamnya ye aise. Azko sre ami. Anangama. Awen se sre ami matuba chefo mbe jujwe nyeni a mashema. Oya nfe. Yo na ma mingwan o istuba chefo mbe jujwe. Yo ma mingwan o ima bubu wa fo mbe nati. Ima o anduma ofu oduma onyanyunu otimi oba menga wenua mo sirebla. Pe kwa eso o convince so ami esrelen. O convince so ami esrelen. O convince so ami esrelen. Tiens on vle ka fite mo ajuloyin. Je kwa jo via ba bandi ile sana viengono. Kaza ke je kwa jo wa fide anya chachacha. Ngwa mami ade nanti. Ama mi nso na no. Awa andele wa mashi adako. Nko eku. Ke soy a convince so nyamia Israel nyamia kundere. Tiens on vle ka wa eku. Wa wevie osacha roni. Ajaga mbe jae mai. Ka uro ma kanda kri nyamia. Yangro nyonga ju atike srakolo oso awuru ajano nyamie na asiri misrere afa misrere afa dijuma aroga monu e be jama blai nsre nga asre afa dijuma awuru so yatike okay nkwa eko nia akere yisu tike kulale wangwanu nafaka ngwa nyamie kulale wanu sange tondoi yeye ke si amien ngavia fale be ken sa de ke fa ora sran isanoi ke bosra nya cholie sana gon ya bole be ri ke wa fa viere na akra jaso afi ba etimisie ma eken wa we nyamie ikurale ibo ndenga kenen eunfa se sanga ken iwawe boele ke ofe unfa ya chi nyamie isano na nyamie ikurale sie atinga afa nyamie ko suma ka judo tro me no asre nyamie benga be o se rom me boy be dwedwe jejirma yi no asre nyamie ma fia unfue be jengwa jejirma yi no asre nyamie ma benga ma fibram klebe yale fibram be no puke sa tu jejirma yi no tu kwa chewa fasoni kenga egwa dwedwe le timi ngule yesa iwe su Jesus sui ofara ke eso mamia raus mamia uka ati Jesus sanu dan magwa osungo oniobi nati yo yo masonze nga masonze ya sia soai inyuru obanya ongwano makanvole nyo Israel nyamie ilie mai tonsi nyamie on mai ken ewawe nyamie timi isirei ibo mai ho nyamie de iunlo ma ini nyamie ekoko yale srere inu mai kunda Jesus enati iosono na ya sonson fwe pa na nyamie ya nyonyan wa sensie ngwano e ya sono ni meno na nyamie de manwafu Jesus bo fi Nazareth bo idu mamangwa bo ti anyonya bo ti timi bo ti klale idu manu ma oeso amen. Kana eni bi awra sanya mende ngati ka otinyasi na fa onya kiamie sano na akra su Jesus ma Israel
nyamia kura wo ono ndenti ngwa oti na ore ukai na mai kura isu osu na ingwa nyukura le timi fanga nga fio nyamia ingru yire ngwa mama mana nyolie je demande moi isso amen sien eniemi e aurasa ma pangami matangwa pasteur Félicia, pasteur Xavier, Ejeole, ancien béoni, moi le quoi, amblanama. Si ani niemu kongwe nganwe betrali emi oyali son zonfwemo ndenye nga eke ngoma yesu Jesus e sanga moni emi ewrai I susule ivia afion iri kredi ngoma yese eso oseli beke ezuko Jerusalem bewa kumi kabe semi ken ba sanso nsami singwano nyame sulo siele nga mi suma ken bla na maji inglo mafakli men sanga fara ken gwa mi moja yase mfami une mfama na juma ngate mi suma mi ino ya ko ken le mo vieli o ofali ken nyon bo fa jiri sraka nga ma waji inglo benyule ofali kpawun iwon kpawun oti une oken une inde andeka ifa ekle iwon oti Christ une insolie afina Jesus une mone ngremu yo kpongbo nganu a eniemi iso awrasa sange kpawun soyin oti wawe no alie obenga beni Jesus baka kisran moy beni bediri kawre okun odi juma benguano iwun nga ofa maniti otike tani nga ma onyame so iyanu anu ye inu pa kirere ju jangwa o masramu siena be kwa be mata nyame popo kengasa iwun ne kumba so nga ma be boli bo pepe popo osusulinti benga beni baka kisran moy be dwedwe oklekengram yem babon dwedwe le timi o yafien ama engama yafa bo ede bo enoi ma ebla oni sula file mie ofeli une famani ko na eniamu ya fiti nunti straka ngo yisoi sna fiu akra yima sna ngo fe on fa yisraka ken asaba akra de bo ekoya miesu yo fala kai fa ngwa ifa me ye isu isu bawi nzoli akweku ngama onu yele ke kana kwanwa fiti ona ya din osu sa kpankpansu be bo samle be duenzwe be kakiwa be fa be resinu le gon fiti na bakra ba din baun fe Jesus une ofeli kako na ya nyangwantio ya fiti nuntio ofeli un fa yiri sraka ofamani meumwa iti eniamu ande sraka soy edisu ngremu ete disu bobo kovieli ofali kroyaku bo rezenzwe onu iwa oti imoja ke kendande iwa oti imoja inzolie yoleke no Chris imoja yengle nga do trovie ko tweli yewa yeso ano sange kroyanu rezenzwe ngama enombo kan Jesus moja ndeng ngafara ke unre be won ke yo ma ewra pen iwure sun yele ke wa wenu siele timi ngama onu boy man Jesus fe on fa yisrakan wa wenu timi sok ngonu o ma sra kula ngama no kure ya sonu rezenzwe osuso nyame timi no osuso nyame kula le no
oso so nyame ya ingwenu kwaku odijuma bengwanu itiema current law ka krit famu be yali mo eberi nyame I ali edira lika iwanzo nyame ndenwa vie metoli tukwache vie mbebo be wuli nyame na jinglo kleke nyame isaura lika ngombe eli fifintio yenyo se okra mansran vie nio benye yesa fine ye fine me o ma engwa benye yesa klama kan fatansan o edwedwa benye yesa kan fatansan o tiketike enyiro atimo benye yesa kenya mie klosan o ma fanga nyame isule no benye o kleke nyame blenga djuma ni ewra san o ti mua e ble o ti sura le ble o ti anyuru nya ble bless on nyame fa di djuma dan imame ngwano isonti nraminoa wo ba bangra mani emi ewra san diakrundwe siesion gwan mo rak men de nga mi de lionsu ye mo rak men Jesus bare nga ba mo afa yesu pe kun sike bare nga bare afenga mo osui ovio akandambo angle mo Jesus de mai no tronga mo osu tu bachanga osui Jesus timi nga mo ikrale unani mo janui oche ongwa moya mi okao yo ra ofanga obakaba ovie likan boselike Paunga we otimi une izolien kolali nyami ase na wa bunusa inwa mu eso black kranga mu yai lele mambale otosu esre pasteur Felicia ke ostre nyami paun iso nglemu ela wase emi san Jésus-Christ du monu e bon mo fada ke fa buleto isui on voici le nous afali on mani on nembo feli bobe boboli anangama on feli ke enyaeti on feli ke andai e kaki o awlo nu ba e fa kan vulen e fa imon bonga boy so adi boti on nenzolien e fa ki osanu yo san ke e adi moy ke fanga kon bo ogulenu bo e klai suasu ke ni fatansa Jésus-Christ do manu amen. Ici, kabeveli likedi na wama kroyanga moe otakalebo rezenzo ngunu suwania kroyanga oye otimi moja boye ogwa omasra benya beti boti aingwa uflenga monya ministra be trai inzolie inu sra kwakanga ba Jesus sin no somi no ndeno onyangwa ko lali nyamia sei na wafa klikenga sa ye wan black kroyanga mamu yai anyo ikenga sa ya amura kwa mi gure isu ya mboja sife ilele mambale otoso esre pastor ya tumbreke osre ya miakru ya isu esi angonya miakuri ela wase eyomo eyokla famille Jésus de Maïnou akuni su au tulio wa Jésus imoja afetikle lo anwanden ke se moja wa utuman ya kikele onmale Jésus moja sobo autulinti wabu esrankpa Jésus moja sobo autulinti watu untebe klakla Jésus moja sobo autulinti anangama ya miekuli ekla emata enio ekla ejo ngle mui be kla ngabo yebe ba bo anangama ya miekuli beno owa Jésus imoja nzoli so ma onzimbe kla onzimbe wawe onzimbe une omambe fanga na ekla esuo oba klao oningabo ayo owa Jésus ba ulikeni itie Israelio amen. Sien emi I aliedire wa siesie wa vi eni pemba mu yafa kwa konisi mvri osu isu kai fa ma itranole
straka ngama fa on va yili sula file noi ma edili kaure. Kai fa kluyain ma itranole. Moti un gros frère. Bon, l'islam est trali, ils ont lié, nglamoma et non, kriangano, sous la file non, et manyamia mayengwa. Là-bas, me clave quoi si, nous m'amimons. Tiens. Le service, bien avec ensemble là nama, on voulait sien, mais quoi si. My fire no. Yeah, a boy me just see. Alphabet non. My boy me just see. Because grand a étralé. My souhait bien Jésus sous. L'élément engouin of the Christ, you know. Alphabet non. Un boy me just see. L'élément Dieu il balait plein. Alphabet non. Amboyemi Jassi. Ele mai balai.
Bedi, Alpha B non. Amboemi Jassing. Alpha B non. Amboemi Jassing. Mwanyamie. Tika mnyoti ala mfama wenu. Nyamie. Onyandia mama fameno. Oya mujwejwe. Afekla na musui. Ma ibo tu. Estre amie kokwesi eji chelem. Esi nyamie kla oni eklore. Nyamie oni yo sese esra ingwan ye ke wosa. Akprini sunglem kai ni wala saiku. Baba ka fa wala ifanga boy mone asese ingwan atingay. Omble obali aknudwe inu oni wala sa. Nsra fama be. Kenga moye oti moye sa. But all akanda fa bloody cross tramway. My no ya mame kwa nungla mun Jésus de my no. Ben a fa obesuo. Que crevie obesuo. Si envoie baba, si ben gwen. Iye, ma be fanga wa we no ma be jaso be gra. Be mata onya mi be trala ai. Be suo onya mi be trala ai. Ya mo krale o tran be ngwan sutiti. Rabesu Jésus-Christ de Maïno. Amen. Amen. Sene maïfa kele muibla. Yakati Israel.
et ça et à offrir nous. Alléluia. Si on y a mon enyama na beo ya fien bibalike beniye kawa e asono sien. Ama so enyama kona amui Bernadette ofi meagi mais so enyama ino Bernadette blay nyua enyama ni obale. Eso enyama aka amena honorine au abidjan sanga sine oni ya sonwa enyama honorine ya osoba. Eso enyama kwadio ajwa grâce ofintie bisu obake oni eka na e asono sien grâce yo bale oko ika sien. Eso enyama ngesa amena Chantal Ofi Didier Vi, mais ça est maman Chantal non. Yo a bomoni bale, a bomoni bale, manya miera mosu, a bomoni bale, a bomoni bale, manya miera mosu. Eyo amumo oni bale, am bale nyo fait dans itira nga moye to jwe mama ya moye so amunule itisa ambali e baba sunu tanda ifanga non bembe be fanga non mabo mini nyamie mvle klan aya be fanga nui e amoni bale mai sieli ke klama nyamie ya uroa kanga angulo se juma wa musanu kamba na amfia anja monglo samu na nyama vie kusumai ansre amina okramu afinya mi ya uru nfara kai klok e di juma ku nyamie ma nyamie ra musuo blenga mu diwai ma oye flolo nyamie mvle ke o pa bwedewa ezue boye sa ma nyamie nyanyuru Jésus de mano amen ma jaw ma sosura le kasien inu si nyamie oklo fa ne ba klo le ma husu on vle ni o kula afisa e kra tolu dwe e kan yonde e siri able e yiri sika e ni e wura lisa oni nge o flavie mui otio wa u kali ye wa wura li fanga e mama Jésus de mano o mama so sandi ke baba musa baba mfa be nya cho sai no gwajen o wali do continent ya popo ne le ke cheba so cheba ntwe se anuma be nu wajirama be sin bezukura ma be si so anu akon isonti nyamie ni ama be so jina be si o yo be ye o ma be moye o ma be pa o rabe su Jésus de maliano nraminu akenyo arobo kula ngabe jali wa ngamoti mwa moni be fata bonya mi abodi be ikasi abe ngwansui ma inwa oja Jésus de maye no nga you want titani wai tika nuansa kwa Jésus de maye no anangama if you are unyuru le ikpamba ekena asonuko nsrangle mwe ka siamvwe nsrangle mwe ka siamvwe fallait que dans son fafouille nous Jésus de maïno fallait que dans son fafouille nous Jésus de maïno ngama wawetenye ya bole nyanjibe wangle muke baba na mabe fanya mani jiro kaso be sabesi benya mani jiro kameri wa baba ngle muye de o mamo yobe baba brofo juma di fo me onu gwabo fo me onu bevie me di ata lotonu sukuru ba me onu
Juma kunde fwe. Vie ko dépose dossier. Minya miekli. Vie kpangba boanou. Vie tre. Vie kpaninge. Vie gbaruate. Vie fukuma. Vie like ofle. Baba Juma ti fanu. Do trombe onuo. Frua klefwa me. Sénateur me onuo. Nyamie. Ngama kura kamai. Nsra. Kajuma ngama me di. Boengre mo ba jira onyuru be ole. Juma somai nkabe unden kleo. Juma somai mfabe mfan kleo. Rajuma mesu seke je jide ma no. Ma besanu ningemo beyoye. Besanu ningemo ofite moi esu. Ma auro menu jo flala. Ma jame okba. Minya mien. Afefwe me o avie. Tukpachewa chichivie. Tukpachewa sopavie. Tukpachewa kwa vie. Tukpachewa emavie kwa fe me bon sati sikasa. Ofa tomatani kete me hum. Ofa kpe matrale. Ke anglon vie. Ya ronga. Inyosu nyere dotro likai. Otia dotro. Senge siare dani kaduma. Yere ke. Iklekle. Ojin dotro lo. Mien. Mama misansu. Viemu otibe imaya. Viemu otibe komiya. Viemu otibe jeya. Viemu otibe afia. Viemu tukwatengo be mojano. Viemu tukwatengo be ndino. Viemu Jésus. Viemu tukwatengo be ovienu la. Viemu tukwatengo be kusanu. Viemu oye ke ostra wa unzesa. Kusuma ni wa unzema. Baba nyamien. Bache ivyo atia umwano. Iwa faklanga fati. Nke kula unde kleo. Ratu bache someti me kula shoshir malieno. Majojula timi. Au ruben kwan wangle muyei. Baba. Kanda ti baba. Ivyo wakatika be osulike. Ngla muisoti mi jina wasa bi shoshir malieno. Osukati maamu osulike kum. Like akati amu osulike. Yele Jésus mojai. Jésus de Nazareth. Likenga kachamo sulikei. Yere Jésus du mai. Yere Jésus du mai. Yere Jésus du mai. Yere Jésus du mai. Anangama yobe. Psychiatre trop femme be. Tout paquet te. Ngamo esram kwa sram. So vie insuffisance rénale. So vie diabète yo. Mbobe sans angle mo Jésus de Mariano. Matuk bacha so be fitte be une nous chercher ma no. Kwa wenga mo lo fatu bacha so va yibesu. Mo souhaite mo. Anangama, mo mambe sandi be. Mambe djedjwe. Quand ze beti ba frère, beti talwa, beti kpengbe, beti okeo, ni ambeli kangle mo yei. Baba nyamie kli. Nsra. On vle ni ole. Gwa son nga sungo. Gwa mame sungo. Si e benzoli ni mo elike. Masirire kpatrabe noa. Ivyewa iswa yoklotanima. Ivyewa magasin ofali yoklotama magasin kaleku. Beswa kembo magasin. Yeni fa ekodi atanye ko. Nyamie klié si sofa me envoie rabesuo na mabe nyabasika betani beswai betani magasin kale na be dibe atai ma atanyo pa Jésus de maeno. Biko eli entretien. Fara kabe frebe. Sangesra wa fa fruwa wa fa siesino. Nyamie go ba jia ungwa uri anwa kresra moyi. U jo kresra famo. A ori ken krokra tiso. Be kranga ba passer concours. Maminesu. Kenga be sati fruwa me ho. Bwe be su corriger nyamie tinga krale no. 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 Nanga nyamuma mfata fama be je shir malieno. Mon vle nkra be nyamwaye. Sune wa ekpason. Kokole wa ekpason. Fefere wa ekpason. Siene masrire blay o jusa. Masrire blay o jusa. Masrire blay o jusa. Nia asri. Nyamye wan sokanyo asri. Iwan sokanyo osrire blay onoma mwakun. Iwan sokanyo osrire blay onoma mwakun. Iwan sokanyo aura se gwara onoma mwakun. Sommoye sonu chercher de mano. Sommoye sonu chercher de mano. Sommoye sonu chercher de mano.
ngamo ti au simo kata osu nyo mame sui tani sonu ti sapua jeshi de mame nyamie kura onvre osuko men efa kiasano baba wa siesie mvre mai kata Côte d'Ivoire su nyamujai mokba jale kata mvre nga wenso like nga kanfu ma wai ti etibilianso na minya miekri au jodi fonti trawa jeshi de mai no wa wenga mo kanfu ma wai debo bia jeshi de mai no satitimi jeshi de mai no wa wenga mo onno mame Côte d'Ivoire mame mojai baba kete nuan su titi nuan jeshi de mai no anangama mam vlinga nu jo flololololo awende nga ikan aso no adijoma odjuma dire na viema isonti prima skel kan sanga e prima skel kpofo sanga lika e prima skel wa wetete wurusran be nu na lika sanga sranga be na soma onu be dia be yale ye wa wete ngwe so na nyoli kan sanga okusran be kwa fiti akun nya be kun sran be satenu e prima so ande prima so e ma malika jo fa o jeshi ma e no anangama raso no su kata mamesu benga be sie mei tingabe ukabe soabebo mabe akunda ni ngulele na mangamo ko yuna ko ikbai ma inwa ya ani an dwani moaye afa be ho wanyamie ni amurika ye kamu samu sinyamie so anu wai ma amu bo amu sro ma amu dilalo amama Israel nyamie bo deli amoy ma iduma fu amu gwambe no Christ bo uli bo cheni duma no nyamie vle seke amen. Jasi vie benu bo fi jardin d'Eden yeseli ke be ga baba lu ajay nu yo yesu falan yele ke mona ki fle juma ko mona ki nga baba le ye be di be ke sonyo be ga be lu ajanu mai avril et juin stran yo duma klewa oti sika ko ku nyo pona bla kango wa kusuma duma klewa yete susu manyame eni angwen amu Jésus duma inu amen. Ewa sanu
Gloire à Jésus.